Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Patriots TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukaronka mu byo mukora byose nkaba ngaruka kuri updates ngiye garuka ku makuru agezweho ku rugamba aho imirwano ikomeje hagati y'igisirikare cya M23 ndetse na Fardc abarundi wazalendo FDLR ndetse n'abandi bose bakomeje guhangana nabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu misozi ya Uvira imirwano yamaze gufata idinera ndetse Fardc ikaba yamaze gusohora itangazo yemeza ko yarashe ubwato bubiri bwihuta bwa M23 bimeze bitewe reka tugaruke kuri izi nkuru zose ko zakabaye twese cyane rero kuri wa gatandatu tariki ya 27 Ukuboza urusaku rw'amasasu menshi n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu misozi ihanamiye uduce twa Katongo na Kigongo two muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka hafi ya imirwano ibera agaragaza ko abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 bari mu mirwano yeruye n'inyeshyamba za wazalendo bafatanyije ku rugamba n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc. Abaturage bo muri utwo duce batangaza ko batewe impungenge zikomeye bitewe n'amasasu akomeje kumvikana aho batangiye guhunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bindi bice bibonwa nk'ahari umutekano usesuye. Ibi zishingiye ku kuba iyi mirwano ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abasivile cyane cyane abagore n'abana n'abageze mu zabukuru. Kugeza ubuyobozi bw'igisirikare n'ubwa leta ya Kongo ntihurashyira hanze itangazo rirambuye rigaragaza imibare yabaguye muri imirwano cyangwa ingaruka zayo ku baturage n'ibikorwa remezo. Imirwano yo kuri uyu wa gatandatu irakurikira indi ikomeye imaze iminsi inisakiranye ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 mu bice bitandukanye bya territoire ya Uvira na Fizi. Ubijyanye n'andi makuru igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidasubirwaho gutangaza igitero cyagabye ku bwato bwihuta cyane bwa M23. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zagabye igitero zikarasa amato abiri yihuta speedboats yakoreshwaga n'inyeshyamba za M23 mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 23 Ukuboza 2025 ku kiyaga cya Tanganyika ku cyambu cya Kalundu mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko ayo makuru abitangaza. Ayo mato yaratwaye ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro n'ibindi bikoresho bivuye mu Rwanda nk'uko babitangaza. Lieutenant Regan Kalonji umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare operation ya kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo operation Sokolade muri Kivu y'Amajyepfo yabitangarije radio Okapi mu kiganiro bagiranye avuga ko mu bitero byagabwe mu minsi ine ishize hafi ya Uvira inyeshyamba nibura 13 zafashwe miri naho intwaro 11 z'amoko atandukanye zikaba zarafashwe. Uyu musirikare yasobanuye ko kubera imbaraga n'amasasu n'intwaro z'ingabo za Fardc inyeshyamba zari zasandaye zigahunga ziva aho zari zifite icyicaro gikuru zavuye ngo zavuze ko zabanje kwimukira iwutema hafi y'icyahoze ari ikigo cya gisirikare cya MONUSCO nyuma zijya ikiriba aho akaba ari ibirometero birenga 10 uvuye mu mujyi wa Uvira. Yagize ati su gusubirayo ku bushake ahubwo n'uguhunga ku gahato bitewe n'igitutu cya gisirikare cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ko ayo mato ya gisirikare yabangamiraga iterambere ry'ingabo z'igihugu. Lieutenant Kalonji yibukije ko ingabo z'igihugu zihamye ku ntego yo kwirukana inyeshyamba ku butaka bwa Kongo. Yanahamagariye abaturage guterana kuba maso no gukomeza kugirira icyizere ingabo kuko zikomeje kuba ku mirimo amasaha yose amanwa nijoro zigamije kurengera inyungu z'igihugu ubusugire n'ubutaka bw'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. Ngira ngo rero murabyumviye neza cyane muri iyi nkuru ikomeye cyane dukesha radio Okapi
nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko igisirikare cyayo cyatangaje ibijyanye no kurasa amato abiri ya M23. ni amakuru yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru kuva ku munsi w'ejo. Gusa nubwo yavuze ibi, yirengagije kuvuga ku bijyanye na siko yabo yarashwe ikaraswa ndetse n'abacancuro bari bari muri iyo ndege. Yibagiwe kuvuga ibijyanye n'izo CH4, izo drone zarashe ubwo bwato ibyazibayeho. Ibyo byose nibyo uyu umusirikare Lieutenant Ligan Kalonji, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokorade, atigeze agarukaho. Ni ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko mubyumvira rero, bakomeje gukubitwa inshuro mu buryo budasanzwe. Mu gusoza rero, reka mbagezo inkuru nayo ikomeje kuvugisha abatari bake. Yasohotse kuri Noheli, aho General Major Padiri Muhizi Yonasi, komando w'akarere ka 11 ka gisirikare ka Fardc, yataye muri yombi kuwa kabiri Kinshasa, nk'uko amakuru atandukanye yize waturuka mu nzego z'umutekano abyemeza. Biravugwa ko yahamagajwe n'ubuyobozi bwe ariko atigeze agaruka ku kazi, ibyateye impuha kwitabwa muri yombi rye. Abamwegereye bavuga ko urwikekwe ari rwose hejuru mu buyobozi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itabwa muri yombi rye ryaje mu gihe hasanzwe hari abasirikare bakuru benshi barimo gukurikiranwa n'ubutabera bwa gisirikare. Amakuru atandukanye yemeza ko haba hari abandi basirikare bo ku rwego rwa generali b'abanyamurenge bashobora gutabwa muri yombi. Abayobozi ntibigeze bemeza aya makuru cyangwa ngo bagire icyo batangaza ku bijyanye na Generali Padiri, nk'uko iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post ivuga ngo Generali Padiri yagize uruhare mu bikorwa bya gisirikare byo mu bihe byashize birimo ibyirukanye CNDP na M23 ya mbere. Ifatwa rye rero ryaba ryongeye guteza kwibaza ku mikoranire iri hagati y'abayobozi bakuru b'ingabo mu gihe igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Mu minsi ishize, nyuma y'iminsi 3 atawe muri yombi, Lieutenant General Yavu Filemo Ilungu, wahoze ari komanda w'akarere ka 33 ka gisirikare muri Fardc, yatangiye kuburanishwa kuwa 20 Ukuboza ku byaha birimo ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi, kubera ko ngo yaba yaravuganaga n'abasirikare bakuru b'u Rwanda. Indi dosiye iriho ubu ni ya Brigadier General John Chibangu, watawe muri yombi mu Gushyingo, akaba afungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo i Kinshasa nyuma yo guhatwa ibibazo inshuro zitandukanye n'abashinzwe ubutasi n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Uyu wahoze ari inyeshyamba ku bwa Joseph Kabila ndetse wanahanwe n'ubutabera bwa gisirikare mbere yo kwinjizwa mu gisirikare no kuzamurwa mu ntera n'ubutegetsi buriho ubu. Yaragizwe komanda w'ingabo muri Kasai Oriental. Abandi basirikare bakuru barimo General Christian Chiwewe, wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, nabo barafunzwe. Abo basirikare bakuru barenga 20 bose cyangwa hafi ya bose bagiye batabwa muri yombi bazira guhunga inyeshyamba za AFC M23 ku rugamba. Barakomeza batabwe muri yombi. Rero nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze bane nanjye mu makuru yose, ibyegeranyo, documentaire, updates ndetse n'ibindi byose genda bagezaho. Ndabakunda cyane, muri Abagaciro.